Перша поштанська марка видата 1840 року в Англії за потреби плацення услуг пошти. 20 років пізніше registrovaní i perši osoby, ktorí u tým paperiku nevideli len cenu za placenie tých usluhoch, ale i možlivosť za rozvahu, možlivosť za zberanie kolekcijoh markoh. Preco marki interesantni, ali ne len oni, pripoveda nam kolekcioner z Novog Sadu Vladimir Pavlović. Od zberania škatulkoh, šírkoh i cigaretloh, salvetkoh, značkoh, pohľadnicoh, dopisnicoh, halokartočkoh, konzervoh i fľaškoh rižnoho napoju, po poštanski marki, odnosno od včasnoho dzecinstva Ponješka, Vladimir Pavlović, profesor matematiki iz Novog Sadu, bol i ostal kolekcioner u duši. Ja bi za sebe najskorije mogao povedati, že som hori od kolekcionarstva. Že mi to takže ljubim zberačictvo. Rižni Vladimirovo kolekciji zdohaduju na istorijni, kulturni, naukovo-umetnicki, sportski i privredni dosjahi naše i drugih žemoh i svojofajtovi su zdohadnjik na prešli časi i ľudzoch, ktorí ich označeli, ale nasampred su veľké zadovoljstvo za našoho sobešednika. Počali sme tak zberac koji cože sme išli po prugi i zberali koji cigaretli, koji šírky, škatulky to. I rodičom normalno što to nje pačelo. Deci pušći na prugu i vecka moj otec nadumal da me sprevednje, ali na krasni sposob ta mi ponuknu, ali zaplatim si 1000 dinari za kilu marki. 1000 dinari to bol veliki penjež. Ja ne znam že to še moglo kupiti, ali je bilo u moje glavi veliki penjež. I ja šelapel do toho. Prešlo, ne znam, keljo, rok, 2, 3, ja vidjel, že to kila marki bar zveljel, že to nije, ali to už bilo neskoro. Zberal sam da sam si očistki, sam grabal. Mi žili u Verbaše, u Kresture su malo starših, dida, babu, drugo dida. I već kad očistki sam pital, već kad daco iz domu, daco kad še počalo nas berovazi čeranje i tako. A bilo i take, že dok sam išće nje znal co robim, da sam u dida na pođe našao jakiših marki, da sam podlji po, djedo kad vidjel, ta še za glavu lapal, pa sam mu jakiš tak seni marki podlji po, za jakiših dokumentov. Jak vi prepoznavate to, tu kvalitetnu i vrednu marku? A jeden dlhší čas som nič neprepoznával, jedino som prepoznával, keď jedna vypatra, jak i druga, keď je zo istej sérii, tam je bol cilj nazberať celú sériu, bo oni majú istý bukvin vypísaný, istý rozporiadok, tam nejakých motivoch. A poslejšie, to už, keď mi drugi otvorili oči, že to až bolo, už som bol v gymnázii, tam mi hovorili, že toto vredné, to še. I vec, kad tu prišli kojaki knjižky, katalógy, zo ktorých som doznal, že ktorá vrednejša, ktorá nie. Hlavne bolo vše od počátku, že tota marka vrednejša, ktorá riča. Ale druhé isto, za mne bolo vredné tota marka, ktorá povedzme doplňovala. Najslačša bola marka, ktorá doplnila sériu. I po farbo, po krasi, to mi šopačalo. Jak da poviem, materiálny bok mi nebol vážny u startu. I keď sme to zberali, do toho še penieži nejaký nemišali. Znači, zo písmov som pýtal, zo pohľadnicov, da mi daju, da odlípim, lebo mi davali cali pohľadnici, tak som do toho dochodzal. Keď som počal zberal som všetko, bolo i očkodovaní i tak. I već kad prišao jeden čas, kad mi otvorili oči i hovorili, že taka muši biti marka, že bi bola u kolekciji, muši biti cala, a cala to znači, že tvar jej muši biti čista,
Ona má svoje zuby, všetky zuby musia byť tu. Vecka od zátku, keď patrí, isto musí byť neočkodované. Nesme byť ani očkodovaná, da bude cenša, da še zo z nej znieje, bo to jak še patrí prez nju, jak od prez oblačok. Nesme to mať. To hlavné pri marki. Vecka marka u šore. A teraz dalje vecka, že keľo ona vredzi medzi druhým. Ale že by še bešedovalo s daským, kto isto kolekcionar, jem taký marky prichádza do ohľadu. Marky še rozlikujú po vecej stvaroch. Hlavne toto, že či je ritka, či je častejša, a vecka še rozlikujú marky. I potom, že keď jaká stvar je riča, ona vrednejša. Marky zná se, že keď še chce odrez marku, pa je tam to ti dzírky, perforacija, či jak še už volá, i zozním še. I to ti perforaciji, to ti dzírky, oni na marki, keď še odre, pravia zuby. I ja ne znam jak što še bim po ruski poved, zubčanje po srpski. Znači, to ti zubi isto jedna od charakteristikov marki. I oni môžu buď rozličiti a co še vrednosti dotika, išće vše zaš pripovedam o tim, že co marka riča, ta je vrednejša. Keď še vydávaju marky, da vecka še sluči, že še napravi jeden paket markov, ktorý še vida, i vecka še uvidzi, že bi išće trebalo, že nije dost. Vecka on napravlja novi tiraž išće. U tim novim tiražu može biti to ti zubi nije isti. Može biti na čistih markoh i to lipkace od zadku može biti nije iste. I to može zvihnuti cenu markom. I kad toho je malo, vecka tako še jako šik. Všetko na targovišću kad je so malo, tako mu cena vekša i tak izo s markami. Ja zberem dva fajti marki po jaki su. Jedna fajta, to ti su kupeni na pošti, čisti. Oni maju od zadku svoju gumu, tak volanu, lipkace. I druga fajta, to marki, ktori znjati zos pisma, zos karti, zos pohľadnici, oni, jak bim povedal, umiti. Lipkace na njemu zadku njet. Na predku jest pečac, lijepo čast pečaca. Takže rozlikujeme čisti i pečatovani marki. Ja zberam, truzim še zberac i od jedne i od druge fajti. Pravda, že to ta perša fajta je čisti jako šik i u njemu zberac, a da še nje uloži daki dinar, a to ti su putovali, co pečatovani, tu še už može, počim to tak za običnih ľudzoch, nie kolekcionárov, som dumal, nemajú vrednosť. Takže veľi odrúcajú i vecka, baš takí, jak ja, čekajú toto, že by ju žali za sebe do svojej kolekciji. A jak ich čuváte? Marky se čuvajú zaviše od toho, že jaki su. Keď su pečatovani, vecka še obično čuvajú u tak volaných klaseroch. To, da pojem, jagod knjiški, ktorí majú svoje jagodky šenky i do njih še udzivaju. A jest i drugi sposob čuvanja, on še uglavnom noši na čisti marki, keď tvardim čisti marki, dvom todi su maju ljepkace na sebe. Oni še zozišće okremnu fajtu materijalu ukladaju do takih jakih malih kišenkov, gdje su začuvani od paljcov, od prahu, od dimu i co. Filatelija okrem zberanja markov oblapja i drugi vidanja pošti. Co šitsko pošta vidava i co vi šitsko zberaca? Uglavnom to šitsko vjazane za marki. A vjazane je za marki na to sposob, že odnosno za poštovi saobraćaj, za transport. Okrem markoh vydavajú še i tak volani bloki,
to tak vypatrajú ako väčšia marka. Vecka vydávajú še okremní pohľadníci odnosno karty, slíky, ktorí sú lebo tak vypatrajú jak i marky, lebo sú viazaní so zdajakým motívom za nich. Vydávajú še i koverty, vydávajú še dopisníci, vydávajú še tak volaní, ja znam ani jak povedať, ilustrovaní dopisníci, kde jedna časť dopisníci nejaká slíka a väčšia časť ochabená za písanie. Na dopisníci na kartiše lípia marky, lebo sú už oštampaní, tá je už porichtané za putovanie za poštu.